Maitei horuveva mba'éichapa hi'ánta ñaneko'ẽ porã ñaiméma aratei domingo 8 de marzo del 2026 che irũnguéra ko'ẽ ohóvo mbegue katu hi'ãite ñaneko'ẽ porãmi avei ko árape niko ojegueromandu'a kuña yvy'ápe arigua ára Día Internacional de la Mujer vy'apavẽ maymave kuñáme ko'ẽreíre Ñandejára tañanemoirũ tañanderovasa tohupytykapaite ñandéve umi ñandejehupytyrã ikatu hag̃uáicha ñanohẽ tenondévo toko yvóra. Ha níkena penderesarái che irũnguéra ñepyrũrãitépevoi tenonderaitépe jepiveroguáicha ñamoĩ Ñandejárape tenonderaitépe opa mba'épe ha opa mba'erãme. Ha avei ani penderesarái ko chepy'aite guive pohayhu.